ndashaka mwihana, mureka gukina, muve muri ubwo buzima bwo kuvanga ubukristo n'ubupagani, mwihane, muve mu ngeso mbi mugenderamo, muhinduke. Ndashaka gusengera umuntu ushaka kubwira Imana ngo Mana nturi umutwaro w'icyaha, mbabarire. Zamura ikiganza cyawe imbere y'Imana dusengane, ubwira Imana ngo Mana mvanaho uyu mutwaro, bakoreshwe nawe mu murimo wawe, bakoreshwe nawe n'umwuka wawe wera mu gukora ibyiza. Wari uri mu busambanyi, muhe imbaraga zo kubureka. Wiba umuhe imbaraga zo kureka kwiba. Wanywaga ibisindisha n'ibiyobyabwenge, umuhe imbaraga zo kubireka. Wari wuzuye urwango, umuhe umutima wuzuye imbabazi. Wari wuzuye inzika n'amahane, wari wuzuye ibiganiro bibi, wari wuzuye ishyari, wari wuzuye kuriganya. Mu izina rya Yesu aba bantu ndabasengeye. Reka dusenge, hari ibintu tugiye gusengera nk'uko ijambo ritubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo imitwaro babahekeje. Arimo kubwiriza, numvise Imana imbwira ngo tugiye gusenga dusaba Imana gukurwaho imitwaro. Imana inambwira ngo hari abantu bikoreye imitwaro y'ibyaha. Muri ibyo navuze ngo kandi uwo mutwaro wikoreye emera ugutururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane, kandi uwo mutwaro wikoreye emera ugutururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane. Hari abantu bikoreye imitwaro y'ubusambanyi, umutwaro wo kubeshya, umutwaro w'ubusinzi, umutwaro w'ubujura, umutwaro wo kujya mu bapfumu, umutwaro w'urwango. Imana iragira ngo muri aka kanya kubabarire. Bwira Imana muri aka kanya gushaka gukurwaho umutwaro w'ibyaha umaze igihe wikoreye. Umutwaro wa kabiri Imana yamishuriye ni abantu bikoreye umutwaro w'ibibazo, umutwaro w'ubuzima ubayemo. Ubuzima urimo bwakubereye umutwaro, imibereho urimo yakubereye umutwaro. Umutwaro w'ubushomeri, umutwaro w'ubukene, umutwaro w'amadeni, umutwaro w'indwara, umutwaro w'umubabaro umaranye igihe, umutwaro wo kudashaka, umutwaro wo kudashakwa, umutwaro wo kudatera imbere. Imibereho ubayemo yakubera umutwaro. Tugiye gusengera imitwaro uko ari ibiri. Ndashaka gusengera umuntu ushaka kubwira Imana ngo Mana nturi umutwaro w'icyaha, mbabarire. Zamura ikiganza cyawe imbere y'Imana dusengane, ubwira Imana ngo Mana mvanaho uyu mutwaro, kuko umutima wawe ntabwo ufite amahoro kubera wikoreye imitwaro y'ibyaha. Ariko Yesu arashaka kuyigutura. Imana irashaka kuvanaho umutwaro wikoreye. Iryo rari ry'ubusambanyi ryakubase, iryo rari ry'ubusambanyi umaranye igihe, ubwo businzi umaranye igihe, iryo rari ryo kunywa inzoga umaranye igihe, uko kubeshya kwakubase. Imana irashaka kugutura uwo mutwaro. Dayimoni wari uri mu mutima wawe, dayimoni wari uri mu buzima bwawe yabubereye umutwaro. Wikoreye imitwaro y'abadayimoni, wabaye imbata y'abazimu, wabaye imbata ya Satani. Satani yagushyizeho imitwaro y'ibyaha, wari wikoreye imbaraga z'abadayimoni. Impamvu uhora mu byaha, impamvu wananiwe kubireka, nabo badayimoni ufite bahora bakujyana gukora ibyaha. Wenda twasengera umuntu urwaye ngo abadayimoni amuveho, ariko nawe ufite abadayimoni b'ubwo businzi, b'ubwo busambanyi, abadayimoni b'ubwo bujura batuma utwara iby'abandi, abadayimoni batuma uhora ubeshya buri munsi, abadayimoni baguteza umujinya ukirirwa uvuga nabi, ubwira nabi umugore wawe, ukabwira nabi umugabo wawe. Ihane. Numva Imana imbwira ngo urashaka mwihana, mureka gukina, muve muri ubwo buzima bwo kuvanga ubukristo n'ubupagani. Mwihane, muve mu ngeso mbi mugenderamo, muhinduke. Mbwira umuntu ukwegere, mubwire ngo hinduka. Atagucheza, hinduka. Va mu bintu urimo, hinduka. Va muri ako kajagari umazemo igihe, uhinduke. Va muri ubwo buzima, uhinduke umwana w'Imana. Va muri iyo mibereho y'ubupagani, uhinduke umwana w'Imana.
zamura ikiganza cyembere umwami w'abami. Imana irashaka kukubabarira. Imana ije kugirira abantu imbabazi muri iri teraniro. Bumva bashaka kwibakuraho iyo mitwaro. Wowe wumva ukeneye ko Imana ikuvanaho iyo mitwaro ikakuruhura. Jambo ryavuze ngo umutwaro uzavanaho no gusigwa n'Imana. Uwo mutwaro iri teraniro urimo waje muri munsi n'Imana yakuzanye kugira ngo uguture iyo mitwaro yose. Zamura ikiganza cyembere umwami Yesu. Ihane. Bwira Imana ngo Mana mbabarira. Bwira umwami Yesu ngo Data mbabarira. Zamura ijwi ryawe usenga usaba Imana imbabazi. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirahindura. Mana wambwiye ngo urashaka gutura abantu imitwaro, umutwaro w'icyaha. Ububata abantu bari babayemo igihe bwo kuba mu byaha. Ububata abantu babayemo igihe bwo kubana n'abadayimoni babateza gukora ibibi gusa, babateza gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko bagusabye imbabazi, bazamuye ibiganza imbere yawe Mana, bagusabye imbabazi. Bababarire. Babarira buri muntu wese ibyaha yakoze. Babarira buri muntu wese wagucumuyeho. Babarira buri muntu wese wakoraga ibyangwa n'amaso yawe. Babarira abagabo bagusabye imbabazi. Babarira ababyeyi bagusabye imbabazi. Babarira abasore n'abakobwa bagusabye imbabazi. Babarira aba bantu bari bari mu ngeso mbi. Babarira aba bantu bari barabaye imbata z'ibyaha. Nyagasani ndakwinginze ngo babarire. Babarira itorero ryawe muri iki gihe. Babarira abantu bari muri iri teraniro. Mana tugusabye imbabazi. Tugusabye imbabazi. He kugira igikoresho cya dayimoni ngo mukoreshe ibyaha, ahubwo bakoreshwe nawe ibyiza byose. Bakoreshwe nawe mu murimo wawe. Bakoreshwe nawe n'umwuka wawe wera mu gukora ibyiza. Wari uri mu busambanyi umuha imbaraga zo kubureka. Wiba umuha imbaraga zo kureka kwiba. Wanywaga ibisindisha n'ibiyobyabwenge umuha imbaraga zo kubireka. Wari wuzuye urwango umuha umutima wuzuye imbabazi. Wari wuzuye inzika n'amahane. Wari wuzuye ibiganiro bibi. Wari wuzuye ishyari. Wari wuzuye kuriganya. Mu izina rya Yesu aba bantu ndabasengeye. Be kuzura kamere. Be kuzura imirimo ya kamere. Be kuzura imirimo ya Satani. Be kuzura imirimo y'umwijima. Ahubwo buzure umwuka wera. Buzure ukuri. Buzure gukiranuka. Buzure imbaraga zibaha kunesha. Zibaha gutsinda ibyaha. Be kuzura umutima wo gukunda iby'isi. N'irari ry'iby'isi ryuzuye umutima wabo. N'irari ryo kurarikira iby'ingeso mbi. Mu izina rya Yesu bahe kuzura umwuka wera. Babature. Bavane mu bata bw'icyaha. Ndababona muri iri teraniro abagabo babaye imbata. Ndababona abasore n'abakobwa babaye imbata z'ibyaha. Ndababona abagore babaye imbata. Ariko ndabasengeye ngo imbaraga za Kristo wapfuye akazuka zibabature. 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 Zibavane kuzimu. Zibavane mu ngeso mbi. Zibavane mu mirimo y'umwijima. Mu izina rya Yesu. Mana batura aba bantu. Dukeneye umwuka wera. Dukeneye kuba abakristo bahindutse. Dukeneye kuba abantu buzuye imbaraga zawe. Baha imitima mishya. Bavanemo umutima ukomeye nk'ibuye. Uyu mutima wa ndabimenyereye. Kumva ko ari abakristo. Bamenyereye iby'Imana. Bamenyereye kuba mu materaniro. Bamenyereye kuza gusenga. Bamenyereye gukora ibyaha. Bamenyereye kugendera mu mwijima. Baramenyereye. Bamenyereye bibi. Ndetse bamenyereye Imana ntibatinya no kuza imbere yayo buzuye ibyaha. Baba Yesu Kristo, babarira Mana yacu. Babarira aba bantu. Babarira aba bantu. Uri Imana itamenyerwa. Nturi umugore, nturi umugabo, nturi umusore, nturi umukobwa ngo abantu bakumenyere. Nturi intebe ngo abantu bakumenyere. Nturi salo, nturi televiziyo, nturi ibitanda bararamo ngo bakumenyere. Baribeshe. Ndumva Imana imbwira ngo mwayibesheho.
wibesha ku Mana, si so wanyu, si nyokurume, si nyoko wanyu, si nyogosenge. Ni Imana ikomeye, ni Imana ituye mu ijuru ryera, ni Imana ihambaye, ni yaremye ijuru irema isi, ni Imana itamenyerwa, ntiyegerwa n'inkozi z'ibibi, ntiyegerwa n'abanyabyaha, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana igira urukundo, ni Imana igira imbabazi, ni Imana igiye guhemba no guhana, ni Imana igiye kwitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Mana, babarira aba bantu bakumenyereye, babarira aba bantu bakumenyereye, babarira aba bantu babaye abanyedini bakumenyereye, babana n'abasambanyi bakumva ntacyo bitwaye, babana n'abasinzi bakumva ntacyo bitwaye, bakabana n'abakozi b'Imana, bakabana n'abakijijwe n'abadakijijwe bakumva ntacyo. Ibintu byose barabimenyereye, ndetse ntibatinya gukora nk'ibyo abapagani bakora. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, Mana waduhaye Kristo, babarira aba bantu. Ndagutakambiye Mana ngo bababarire, bavaneho imitwaro y'ibyaha. Bantu bayirirwa bagenda bambaye ubusa mu buryo bw'umwuka. Aba bantu bambike, buzuye akanwa karimo gukiranirwa, akanwa kabo karimo gukiranirwa, keza ugatunganye, baha ururimi rushya, ururimi ruvuga ukuri, ururimi rwera, ururimi rukiranuka. Abasomanaga babaswe no gusomana bahe kwihana, ntibazongere, babireke mu izina rya Yesu, babireke bave muri izi ngeso mbi bari barimo. Abantu bahinduke, bahe guhinduka, bahe guhinduka. Kristo bahe guhinduka, bahe guhinduka. Mana, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye imbabazi zawe, tubabarire.